Tehnološka otkrića menjaju svet munjevitom brzinom. 60% učenika bavit će se zanimanjima koja još uvek ne postoje. Postignuća čovečanstva ne znaju za granice. Da li smo spremni za budućnost? Naši digitalni udžbenici odgovor su na izazove današnjice. Zakoračite u svet novih saznanja kroz 2D animacije za lakše usvajanje novih pojmova. Izuzetne filmove za dinamičniji čas. Sadržajne galerije slika najvišeg kvaliteta. Interaktivne zadatke koji podstiču istraživačku i problemsku nastavu. E-učionica objedinjuje prepoznatljiv kvalitet naših štampanih izdanja i inovativne multimedijalne i interaktivne sadržaje. E-priručnici sa dnevnim pripremama za korisnike e-udžbenika detaljno vas vode kroz nastavni proces sa jasno naglašenim ishodima. Na jednom mestu nalaze se svi sadržaji koji garantuju kvalitetan čas i čija je primjena u praksi izuzetno laka. Dnevne pripreme predstavljaju uštedu vremena za nastavnika. Olakšavaju planiranje nastave. Sadrže detaljna uputstva za realizaciju i vremensku organizaciju časa. Zakoračite sa nama u svet novih i uzbudljivih mogućnosti. Mi smo siguran put do znanja.